ang aditi en kabasangin akmo soy aray gasu akmo soy separay gasu ilmora ramang ramo imlora ramang ramo tilolagoya omori sangranga Lola goya pomori sangranga akal mutamba kugerado na al mutamba kugerado na Indona asese pakungakolia Boy grapade Voy mga mare El di mo la Michael sawa Nga kay mong lola Akti mga winerit kadungu Mo adoy dari El bil mga le umur-gurmu mo akare Talbi labong at mo klendi Awama asabatangi Mang maring lapol tarmu Apol taigal badangi Yoram le lore temero Wil dal willama Ramidego, Radialawi, Epong Epemiore Mutal malungil total marbek ladro gui welcome marbek ladro mer el al longerul Demok festival 2023 kadamo omura programmer gider el al tutau maktimo diso kalmo recognize tirgal el dong okortial tentol ngar medad domur sel klisi edel meralmei Arinya tengakal legislator ablung abu del George Matsuda, ngarbitarnya tengakal delegate ablung ngar del Gibson Kanay, director managing director Palau Visitors Authority, kadoy rulugod mangarsay, tengakal gobernur gidra ablung ngar del Sharp Sakuma, kadamal ngal tengat le obengeder el alsil sa tengakal vice president ablur belau.
udu sang bau senior direkal lobang gather el alto ta Her Excellency Ambassador Jessica Sili el Ambassador Ablurat Taiwan al direk lobang gather ngater el alto tau a direk lobang gather el alto ta kual el madang bugod Tamir Mang South Junior direk ngaringi tengah legislator Ablura Alab Nestral Damat Trigel ngaruli ngaringi President tra Dilngabugod Mason Hideos, ma Vice President tertir di Maylin Malelma. Madam malul mutulungil total merbeklade kita mo omura program regid, mabokulingit tra leitora alap andestral damat, mabol nga asmerela program regid el total lobang lungu. Ngil tu tawe kulingi terbe klad am bod ala lakle dangan lungu please. Adam el Dios el ngarayang agim godon ang klem adam el Dios legi ngil madengel wasei kau ya ola baklisi rayang adam ut merogi adam el Dios. Kau ya mered la rogul toy molmu tratam adam el Dios magimara lo godon ang klem meskabeklo mereng al sau lama odang si adam el Dios el girel tal tobe chelsil selgi adamok festival rabelur Ngaraard adam el Dios kamaran mga sireng arawngil yang mang diagi bo magayal kulur betia ulo yak madamam elang lastop magidiol dang sergal girel si adam el Dios edir al mal mereng asulem ol dang sergal girir tobe chel atangak lobong kamam ngartial sils ratoko adamok festival adam el Dios Masaw Vice President, ma former President del Madang Abug Tamir Mangasaw, ma Ambassador Taiwan Yadam el Dios, matrile rogu yung matoko del ngartiang, matiriga rogu il ad mar maas marangal ng ngartial Kuabes. Dios yung other city al sil sa legorgaw e olngit al wasay. Po protector kama, give ensure al sil se lagi magasak, le mo buntrier adar ablima, maltiram le mede le kama mamerti al sil se radamok festival rabulur Ngaraard. Agiol dang sergal girela adalom le adam el Dios el gawamils kamam el ngiable bele magamas kamam yagi ospe raklangar kamam magimeral mereng asulem el girela adalom el ngangir kamam magiol ngit lo asay molmol melisi kamam ambol sa kamam lo mesa igal bele mel ngia moklung yo le laklangar kamam egi mulsir egi mospe ay gaygi egi di moreng asulem giol dar sa tel program raw alel el morarse el ngit lo asay mobang kamam ebam dolongolam molmol melisi kamam ray gaygi del lungil toer al sela beluma mel girela del lom el mable bele mel gamils kamam el gim mospe Binang asulem al ngitagal ng kay Jesus lo sabalam. Amen. Malmasaw la leitor maat ang lungu. El altame po kodongi President tial ngabukot ing Mason Hideos malme bolbaskida welcoming remarks. Madalaw ay isa yung malamang tulong il 2 taon marabek laaf. Di knuti al teal. Bok kutabadi amal makayal dal welcome al mortilikal special guest kita nga platform. Ngaringi Vice President, ma Ambassador Lee, Delegate, ma Tiral Leitor, Tiral ngaringi amadar nga buko dal nga raklisier, ma Director PBL nga talabang kita el 2 taon. Kumal masaw laro ko akmal di welcome na adan di wirabok merekal mga dadu engi ko lati sokal nganya sa sel ko ice mal sokal ngwa akmal to kubet sel klolo merengal sabla a big thankful to Ambassador Lee for providing us with the Taiwan grant sa yaw unang mula sa edel gut maklityal Demok Festival el Alsils Dire kal ngatyang Vice President tanso kalo ay sirgi dalwase ya Vice President tawlo awla bangkela aw alel tial altabe alel mer el alsils ngayang ilso ma malusi sel baylo sir kamam mamlo ulang mo sa el maktub altabe la e what sister del NGO
Diyo bang galay gaygid, ako mal masaw la rokuy, let's enjoy today, ngiya ongerul Demok Festival. Sulang. Malmasawla Presidenta Ridil nga bukod. El altime boku tira mother nga bukod. Former President Tami Irmang Sao Jr. Malme Bolbaskida Aklam El Mergider El Al Tutaw. Ali malungit tutaw. Bol subay kalom te ergi rogo ar adang rar de welcome ra rebekla adal mlo sabil me satyal longerul Demok Festival. Especially kung te ergi de welcome ra Vice President. El gilingel mle spenda nay trauguloy ang kagidel dimlet tutay ang mo sabil May. Sa leader Ambassador Lee Rablu ra Taiwan al wagel blaldu o President ra dil ngabugod. Miski daw dal luul mang mo sabi dal support taygel activity gel tial Demok Festival. Kulungit ba dabas street tirkal terul okya kargida markel club prota. Kada aktiregal mal lungilan ngukul metlor gida masatyal lumangat maklel masyungel tial sales. Mang gida dal mal recognize ra dil ngabugod. El mla otuti atara aygel kat magil mal umen development ra alselablu luulang mo o sabi edel misyo ra economy ra blura ang Ngaraard iti agida atara mal mang direkal bokum te ergid eda direct recognize ra managing director ra PBA rulo ko el nga wal partner gid eger direct sabi edel showcase ay gal more tourist tapsaklo prot arubak. Aktilo la sa katamarang asuri ardil ngubugod. Hindi ka direkal sa partnership ra state government tergid. Tika kita gobernador gid ang artiang adala olbetible. Girel way siya gid. Ay gidel toko girel kakatkakla ra abalu makabalment ma national ma visitors authority. Of course labanggela delegate tergid. Mang akmal mereng asaw lal girel. Dito gubet sel saula aswadal recognize merang arsuri milal maigal gukaw alaka gukaw hindi ka Demok malakar adal modol miya gukaw hindi ka to ngarngi mang medabas tira klorprot ar milal marmirur tial alkal and then dimla ka abela dimla ka alwide de declare at Demok mo national soup mal mlaringia betok lungi luul at mo kameral girel stand out el policy el la rablur belal was national soup leng kerdi ngura ajiri matalam temuleng ngungil kal ngura tora health mungungil kal ngura atora igel walo makramaria renga lokal samaria renga adal mo mangang mendirek sa edel wasen siungela torak aklakang kodang tourism. There's a lot of good reasons why Demok is the national soup, and I want to thank everyone al partner to promote rigi along with aigal bebira activity rigi del doru. Ay gida swakal mo okmung baram seldi kwadi ulabong alda ka kasi kahit tiga kita atra PBL ngartiang ebel oil melkora toil wase culinary tourism. Tiang besang red melkor ngi culinary hindi tiang tletelela omrul kal ma preparation ra kal el directly tara ungilu ular turista me amira belur belaw. And then ang la to the survey wase tourist sel holding la bebi rablu kasingil nga na 30 to 40% traw dudir amo oy tra torakal hindi ka adal dia kalo mungur tourist maluming adar tial blulat mung akal lataragel walgirel attraction maluming mauular adamir belaw mung komlal narmeng ngari armel soril sa marial trarwa a fruit pot soup msin tira only for picture taking mal atligibel di Demok
Atara unique el omer bela ka taste ringi omoral ng semlo aisra ng legem luasya akili tiagi del unique el kalra ablur bela ndaka di blur ngarar blur bela ora mang yes ngaria amokte ka adet tamra la bek el blue ya kala taigel mokte ka molding ra ablu in fact akshare lo banged number one el blura blue ada sel surbeto ase ngaraw ul mlora Italy malubing France aigal gourmet dining rolela omat maklela kal sel lobong ito war maigel kotter kling yolela wine ra blue other rogir mang kuduk mul mergi dar other belao engire del lamo mesa oy gigil asing raigel only in Palau ka the serve malubet ka the triar ada matamo o remember mo ay se mo samarial mutel may ti ay gidel Demok kumral wasen taraygel el sebel server ngi ya ada ko lileng unique sebel mo ay sa will experience ngi healthy emral mo rablual mang let's continue ti ay gidel festival avec rock but let's make every day a Demok festival adang thank you very much. Among koramal mituta prot mlutel saklor prot madrabugod. El time me bogu lingitra atanga kal delegate tergidra blungard delegate Gibson kanay melme kukla baskida klam el mergidra el al tutau. Masaule MC me gulita direk the lutel msa korawngil welcome Ambassador Lee, ma Vice President Udo Sangbao Senior. Ambassador Lee last week, when was that? Tuesday or Monday? We had lunch. Agi direk lulu lunch ra Malaysia. Engari ngay galgo kublel ko ra show off riori ra balurir. Magi direk asi may gelol ko madang buka ko ra motok takray gigidil. El gora club gale lakal del dorul not only asi dirgel club gale lakal del dorul madara budak kora ngartiang e kamdak muro kul toy mdi abok matet akti iso al ngartiang e wais lo singaria imora al dabe ertial belu el re kanklel ngakamol ngi tertira madara bugo lo se tirgalo lema abugul turgor tiro se modia re kadamo mambara are atuta lagi malun go kelmer rulia budor kamam kamen orang wa budor kamam mesti ada ke klau magi mo last minute lagi mer kamam magi ngar sek mong kaskelense endi se so artire madang bugo tiralo ole ma magi grela de msisi abdengir mendia ka problem ragir rogui mang mendia ka mang amadang bugo amlak muy garo rogui nga ka disokal mo ogor ondas Vice President, lo setial el tingin el kaltang. Ako ra kumes ringi lo sa umgo kita ba adro bela rogui, ma adra bulu adro rogir. El mo recognize el presence ra rose lat. Ertial belu adra Ngaraard, bela rogir, maigal belura ba belu adro rogir. Ak mo ko mo recognize a presence ra rose lat karakter til ka rose ma. Emo mo tengel wasing tirgegidel adra nga klaw. Ako kanya magi tertil special mong rangklel. Magidra adra all known for the Demok. Esel may kada recognize tira appreciate tir. Emro men kada train ourselves mo appreciate tagel guktu tir. Ya kung dasul sa self by sige individually kada I got relationship gidar ada mongil gida kada do promote taway gagid. Ela kada mes national soup ti al Demok. Nga ko mes lo sengargen ngargen long ngiwal kura neighboring state. Ling akong das yung mitut sa gida matang buko do sa kadam kara olda kargid ro ba sa gidel. Once el bodo recognize ra presence ra karo sila de lo manget kadam mo belu tarngu de kaltmo kal masisi el tal merula. Mendiga gida kon beswal melgor el tutau madam lakmo to ka mama to kal mo du mo di magigida ko malsulang. Hal masaula teliget kanay el alta me bogu lingitra atangakal gobernador gid sharp sa guma melme kupol baskida aklam el mergidr el al tutau. Ali, untuk tahu,
Udi ang kleme deliget ka mamada nga bu de di bo komter talabalmente gida ngarar de di ko renga sulira asaul tial sils. Marmeng asulit tial aldabera din nga bu. El mlamo o ngerul time el kat maklit tial Demok Festival. Deliget akti di sokal ngatyang di kal momtera kabalmente gida ngarar de murenga sulela angkal Vice President Mangkal Ambassador Lee ra ako mra kasing doba balti gereng e olmo ser gida adang ngarar misel tial din nga buda anamo to ka project lorul di tiagi al tial Demok Festival al marmeng asule la ablura Taiwan ma ambassador el mo sabe lo to dice el 7,000 grant el mo sabe lo malu tial Demok Festival madigal bebin activities na din nga budo at aktigal ngatyang madang budo marmeng asule la Jablura Taiwan ling mraklol belul klo osengel mengomes sagal maklol project tablur Palau el momutul el momes samutul mikere project tergi del adal regal bek belura ablur Palau atau goni gal bek kereng tra idra adang ngarar madamar mereng asule la ambasador ra yagel luda suel marngul sualon sergi da adal Palau to goni gida adang ngarar madik ngati akum tera tabalmente gida ngarar de kubren a Saul et enchort al sil sulang Masaula Governor Sakuma ila po kuntira tangakal delegate ra ngabungod Mr. George Matsuda malme bol baskida aklamel mergider el altutaw. Malungit tutaw merar reklav. Malungit tutaw le korkaw matang nabugod. Tiokri ang klemeleng di kaltang arubage tia silsrar mas. Mumbai sodal recognize rek miar mas. Malungit tutaw mora adiratu blay. Kamiul maklol maasal ngartiang to kubetsa waigelo ko matang nabugod. Hindi ako ngel wase kami ko mua Vice President milgisa tutaw au koloy kokol merelal tutaw malungil tutaw mirar reklaada susam lamadong ak mamungod adul diak leitor ng bugod ak mamungod adul diak diakol ekelestar gider Ngaraard ak mamungod adul ngil ng bugod gora mal wal masisi tigingirar maasra al sela bulwadra bulur Ngaraard Imad na po sel el tepgisa tutaw edreng si sila way kagiter kultivel ang waygel malokoy ang soal mo mududo sa arwel imad el diomrot el giriwar din nga bukod maradar rokoy leng komodengay potokol time el dakal sal sa pedel mekultivel bigos ang ngari ang ultokoy milgot mokla el antaray gel sil sel lolokoy tirgal mlamang adu luas antaray gel tabokol ngak umarang alwas yang ada kadil gitu maklol adal ngartiang amo maluswarti al sils. Aurul sils regal betok regal meral miar ngalged. Atara klebse ikan al adiregal moy repte ibos aram dirir. El gire regal lung lurior melam kot mokla sela balu. Maka ngartiang al malung larngul el support. Mal wase tiang al debel. Eso kalo ay selo sa al debel di waso de la talat. Wai ke lul ko amad ngabugud ma deliket kanay. Aadang aring aptululo maimal, mooil, mamadal madingal mauldusuel. Mga kumdas luwas imal, lechay tal imang ada kas el kumuroy luwas kawa dia kau tutelem. Ibon to imang adiorol girela imal, enda kas el oigel kumuroy imang luwas nga dia kau tutelgel. So kulor nga asay. Ablu agirel mukro lumom sisi. Ruadul ole laklad maalaf. Tiay kita taregel ok mga buda imal. Kumrang alwas oil, ngrel, madal, tulul. Engrem sanga tartel basente support el girel aurior.
Isa nga ikay gidil olgo deliget ang waysay. Magagere ol taktak. Almumlonia talaf. Almsisi adas si alulspal ra sila blur ngrar. Melal tutaw ngora soal moburo karungu kora tutarak me magtang okla. El me babilingin adra al dabe aratin nga bugo dula sekretara mo modu. Ako matangay nga kadak plol modu ay gagidil sekretara. Hindi sel mal lang lela mo rabe kilsil sil gubal mi wayo am lebde karar mo maul duswe rabe kilsil sa sangoy ngrang. Ya blur ngrar das el mo ay gagid. Kadamara nga surela ka benor. Maradal. Maradar olbil maklol kabelmenta deleget. Marubukul ngrar. El tiay kita taregel siasing. El gumda sandiak alui da dulo se kadam langul mot meli ramdal obis rasday tergid. 5 for 1 and 1 for all. Makngar tarel al tutaw. El sukumangan nga olong song sel gira del dimelsi. Yak ngartiang nga man melisi ertial dvela se gidil ngaregal klimereng. Bolse edlo rol girel waise lo bakal tareng. El girela tang matang. Again, hindi ako kumukatek tel mga duak maral dio amatrag miwa ngalagel ngarad. Le kumaralo sa ikagidil al tavel mdirek ngarin ng gaklaw. Hindi ngwaigel al korom lam lokol was mga regel kuk omduur ngi. Mga regel kuk lumduur ngi kododoktak. Esel de men si edil urung latal af el msisi il bodos pering irak lugum nyaos. Hindi kagidak tung mal merang asuliw. Ak malmol mal supporter kami. Ulmak mlongu taigel bebi rakaronek tilul. Esokal mongil ngabugod. Belal sils. Yak ngil ngabugod lo under sayang kumal sulang. Dalutam saklot prot ngir ngabugod. Elal tayo may baku ulingit ra atangak al Vice President tergid. Vice President Chay Udu Sangpao Senior. Malme bol baskida klamel mergid el altutaw. Saklol prot. Malungil tutaw. Happy second annual Demok Festival! Marong ko nasabi kalmera. Waigel baldo madrabo ko lulumkok kalmera tutaw. Lekti nga rabalo. Mga malmere nga sulirar bekla adro ko nasabi edal me kaldi el alsilsa. Malungil tutaw madrabo kada Ambassador Lee, Delegate, Kanay, Governor, Sakuma, Leitor, Legislator, Matsuda, Legislator, Maatal Ngatiang, PBA, Director. Mora Roguil, Maas, Maruba, Kamarangal, Kaldibre, El Alsils. Klol at nga kalmerangal, Governor, invite nga kalmay. Leng tiang Demok Festival hindi dira kalmal al sils radil nga bukod. Inka. Ang selda tulang nga sewal al malalam may malamakla radalom la desal maloso batyuleng mot miarngud mang maral masaula omreng al saula congratulations al mura president radil nga bukod. Mason, Vice President, radin nga bukod, mailin, angyariam. Dire kalmal to kubet sa mora, Secretary, First Lady, Lisa Ardial sa kuma. Kulitam sa klot First Lady. Woohoo! Sel supporter ngil, girela, audio balura, kaprimentra, ang rarada. Tidak kat marungo kalme sa arangalela kaltareng ra ngartiar el alsil sa government travelura ang rarda. Nga kalumko kalme yung mang malmlongal tangatam lome sa igagidil albek patingela ay igagidil kukaw malmasaw lar ngarayol tara ang kaklaw tirigel maas almlelo ay mulwaseng nga niya ay gal klela ay gal aldalom ay gal alkukaw emlom nigel pungan nga imong al besang klel Jasmine lelokong tiasel omngikli ang korabula Jasmine al baras mang miarngodal waseng maral ngaringi segi dial kalda albay lobang lom ngaklay gal alkukaw aktira kal silubil wase ay gal ngakra ay gal kukaw dire kal sabel mangarsel utumal al ngadilu ngitial alkukaw
Maktimre nga saura, adil nga buko del meral sisi laurior el girel tial Demok Festival. Di ka malmere nga sule la government tra Taiwan, Republic of China, Taiwan. Nakti mo share tiagi dal imol al dado. Nga ka mlora Afrika, Kigali, Afrika. Lobantria al dalirar adra Pacific al mora conference ang klela women deliver. Al dalirar di rabulul adra rogir. Ebi ko sa Vice Presidente tungoy kakal mo, hedra delegation ra Pacific, tama gimle, o ko malaadal mo. Etak mo nga kalwasing giramal mo mga do, toko ra climate change, toko ra ikagidali, makarabot ng atmokra, tial dabela, balul af, sabi edal take care ngayon. Makmulod ora madrira lolo maltela el mga da adu artire madangabuko kada amasulang ba leadership brablo belaw komeng madamal ka kanel balul nga song australuy al telail nga kasabi akal mo do ora siya masaw da teletelel ay gaygidil niya al bangaleth hindi na masisi the resilient al sabi edal kutmok maldumang club el kultial el Demok Festival adira kalol si sa akargidol ba siya makarabol sabi edal digidal mga tmok la kaled hasta kakaled ang aled almara mafe Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment aktira kalol sa gidial time el kung adu ako ay sa gidial al dil nga bukod al mlangu gidial grant al girela sustainable food security lo giwa o malalam rakukaw ling makti mrenga sauler el alsils letiyid al Demok Festival to marang alwasabol si el makatmok rabe karak eng smisi ay gaygi dil ngiya ataloed malamol malobengget taloed matiginged mataletele dar other belol sabi edlo label down the generations atal arol al moratal arol makmal dimel marang asaw ral mo sabi ekal me talor kamiro el alsils masaular maas marubak adil nga bukod ma tirgel ngir nga bukod ada malamolom al mga wall tial klabela argid al bilski da rubak kal Dios maigal al dait madalom al direk al bilski da rubak kal Dios ada mal ngal tangat al ngartial balwaf esal baakl direk al sabi edal modo ora ablul af o ay sal mulwasay kamama masisi al balu al sabaam al mga tmokla ay asyukang rakamam makalam mako matele lakla adargit mako mal masulang congratulations still ngabot on the second annual Demok Festival woohoo eren di ako ngitak lama selebol temel entertainment takmura sige dalawang kelaban sulang Hutem samal klot prot Vice President Malmasaura ngil aldadal mer gider elal tutaw. At this time I would like to call Her Excellency Ambassador Jessica C. Lee, Ambassador of the Republic of China Taiwan. Mumewuk mo maskida klam el mer gider elal tutaw. Ali, Gunea Tutao. Your Excellency, former President Singapore, Raymond Gasol, and Vice President Singapore, and the Governor Shop, and Delegate Delegate Kanai, and the legislators, and also our directors from the PVA, and last but definitely not the least, the President and Vice President from the Demok. I would like to thank all the governor and the Demok to invite me and my staff to come to this second Demok Festival. I think ever since I landed in the soil of Palau, I learned that there's a national soup.
which is the Demok. And I have the experience test this delicious soup. It's really a culinary delight. Very tasty, very delicious, rich in some vitamins, and they come with different kinds of forms. You can have it take it as a simple, or you can take it with seafood. So that is a redundant, very fabulous taste. And then I understand that why they call the national soup. And I learned that every household have their secrets to making their damok. And it was during the governor's birthday that I'm very fortunate the embassy has a cooler of the damok, so that we truly, truly enjoy the taste of national soup. So, Your Excellency, you mentioned about the soup of fruit bed. Sorry, you know, I'm really agree with you that I can't have that soup. It's look amazing, I mean, in picture only. I want to say one thing is that yesterday I learned from my colleague that there's a story behind this soup. And this soup was created by people of Ngaraard during the World War II for helping people, they running from the Palau, the Palau people, and then they were running away from the war. So at that time, we have a constraints of food supply. So the land crop become the only available resources for food for humanity. So after I learned this very heartwarming stories, I know this soup is not just a culinary delight. It's a soup full of love. The love from the people of Ngaraard, you have a good heart. And for offering a full and also a bowl full of compassion and humanity, kindness, offering to the people of Palau. So this soup, to me, after that I learned this story, I generate even deeper appreciations to this soup. It is a soup represented hope, unity, and courage. So I think this festival, Demok Festival, will be a shining example for promote our culture, culinary culture, and our tradition in the state of Ngaraard. And I wish that everyone enjoy the second Demok Festival. Thank you. Almsaula Ambassador Lee. El altame grupo Gugodongingel Managing Director Palau Visitors Authority, Mr. Gadoy Rulug, Malmebol Baskida, Clemel Merkider El Altuto. Ali malungil tutaw. Era bo kung adu dik kung tialte ale kubrenga sule la madang ngabod. Honorable Ambassador Jessica Lee, Honorable Vice President Sangapau, Honorable Governor Sakuma, Honorable Delegate, Material Legislator sa mga mga United States. Kung boram lang madunga malbatok to madang ngabod. Di mali mo sakal balk mula siya kubrenga sule la Governor. Ma tialding ngabod ing ma Ambassador Lee, ma Vice President. Tiang second Demok Festival ay walgi self first agimle partner lo banggela Governor. Sula Governor lo sabi man invite obis ra PBN me partner tiang. Ela kada nga second festival. Ya kumes nga amor niya dur ma fourth ma fifth. Ya gagidal kora peset kora tungur kamal adra PBA. Tiang amkuk mo wanra at tungkol sa global promoter belaw. Ya mandate tergide madrong buko da kamadangay. Ngire do America tourism el mera blua alsela blur belaw e kuk opal mera babal daw. Bela ka agim lega do akma governor era ba gibera states ak muse ela ka mo lin mo regular especially sel mand. Mutregi del adra blur rogoy ako lingit kami se bom part tiang. E sel msisi a community ngiam sisi otruled. Yang sisir otrule de mobiot tra PBA a promote tiang. Deka dil adsela blur belaw agi mo promoting more outside. Egi tial ngatian kodong ok eng maral do ako mesra baby ra tourist el maral may. Mga akuk selurere tra social media akuk mlaurior.
Di aurera malakal alaka gegidel tomogdol content egal te aurior hindi kan sa amrula aureram makmal laurenga sule la governor ma state tergal maas maruba kamar migegel adra blu musem kom sulang rulitiang mungkuk mobiot aurera officer gidra PBA e kama makat mok le governor lobangamiu e promoter tiara every year ling te wayer blada dung maldilo amadra ngabuto tianga oltura gegel economy mera state Imo serbonia gegel economy moklot elir adra state mol traffic padingir otrulir. Mak madingun mor segide mal lamdu ngarogoy e bal swagal mo maralo mesa igal ultra trigal ade diregal mo mangar mertial Demok tial national super gid. Mo man sula rogoy e please ang bora social media invite rar adal mailing girel mo kumsega tiang adang dia. O man sulang. Masaula Managing Director PBA. Ela grupo kulingitra ngel Vice President tial dil ngabud. Bis di Maylin Malelm sa iske. Malmebol baskida closing remarks ni. Malungil tutar rogoy. Madar nga buko dak mal di mo mukadong yang klem. Mlamadu nga malungil eldadu ragmil dimla meru Mandi suakal ngutal te alle mo away selwase adil nga buko dam lamonan years selul mungungil maral. Elol tirak lala ra NCO ra Balur Palau ngay del Vice President el Senior. Ngil ngay magim lot magi gutmok lagi ragul telang tengil registration maul malungit el dabe ra adil nga buko Diri kaltang ang kal Vice President tardir nga buko ding ngiselul tiral mo rang armyo mong maldim lamre edal gongay makamal masulang Vice President Madam Ambassador Sheshe komal masula rogoy enchera festival daga bes mali maral sulang Almasaula Vice President tardil nga bugod. La grupo kulingitra klutel mo ulingitra later matsuda melmebol o lolulu osmria del official program kita el tuto. Let's all pray. Heavenly Father, we come before you. You just want to thank you for the day that you give us. Rubakal Dios kamaral masaw rabekal sil serak langar ngamam. Agimre nga sule meruba kaleng. Ay karokul tokol gimorul akang ilalo ara al sila bulula. Emils kamama klangar kamam melmutrela al sil sems kamama ul duswam. El sa amal kutmok lang ul tokol mo girer adrabulwam. Agimre nga sule marati alti ale malmere nga sule milgirer rekel mutakokod. Tukunia Director PBA, ma Ambassadora Taiwan, ma Vice President ng Republic of Palau, ma matangabuko din niya tilula Ngaraard, telikat kanay. Rupakal Diyos agi idi adam agi maral matitur, yon ngosong saralom sereng. Hindi selgi bemyo saway kay gidil se kadama ang wiltokol mo katmokl. Agi maral di moldang serkaw embreng asulim. Rupakal ngoy ngarang. Ang sa paamel mo, tulungat talbakas. Lekok medra ka rabik kalsils. Lakad yung mong lora ng umulgiram. Epos kumamay galte, alam madu or kumama lospe. Algut makliya below. Latos pe ka adal nga alsil. At ang Diyos kamama mo maral, ang talgal at yung mamal ngartial bulaw. Hindi gelseng kamadu or kang ilan mas kamam. Ngoy ngarangan sa amalotaut. O mulgingam, ngoy ngarangan si elmo amol, tulungar omrolam. Al kumagi misyungim. Agi maralol dang serka embreng asule mo do siya kabelmento Ngaraard. Governors, mar staffer ngi. Direktor bukul Ngaraard. Madang nabukod, ngira Royce, ngira Makti, PS. All betibel ngaring artetiu ladal. Ngaring speaker ngira Kamrang. Vice Speaker Marcy Andrew. Floor Leader Dwayne Tochi. Magamamal baby ra other all betibel open 3 rubak. Lobang kila delegate kanay. Agi ngara Aw lubong rara kare larak. Siruba ka mga sukumam. Lete alab oil di nga lablo ka klelo mam. Hindi blebi ratay magi top dar lima me opesel isnek. Al masabli mam luwas yung wangrang. Wangrab lumam. Tuangar adal ngara al sel los peangeso. Ay kay gidil mga krel to ko logiwa. Aw bisra ka benora mga tmoklo.
Polte alela ngil garul. Mo gider adang rada rokuy. Agi imral ngartiang imral lodok takarang mamma ul swam. Imral lodong si tial sils. Raklung yola layang adra ole ratutal mel mu terel maswel. Mo bentira rekladal ngartiang. Ars merel baby mamma ngarai krel belau mar alsel belau. Mo bentira adam Dios arngal gam. Imol dar sertir le gor el sils. Portal sils portal egel to gobes el sils. El momde arang mamel gimorael. Etangaring arang gamel si ilmo kutmok lo ay gagi dilungil tokoy. El nga al sablur mar. Hindi akal sel Demok. Madi akal sel lombrelel. En sel ring. El mlotmak. Kutmak litial malungil tokoy. Luul man sa paamel ngartiang ay witness tialong erul time Radamok Festival. Agi maralol dang sarkaw mo bang kamamal mo mutro lobong ortial ka devil program el sils. Ay gero kut tang tangil tiang bol klangal tangatel mo rekla. Wol sa amal maral mo kay dire lungilarang mam el giret tial sils. Agi maral dang sarkaw ambrang asulem. Ay gaya odong asamel gi modars. Lobang klela di tangal gi Jesus Christus. El nga di ngare etahol o sa balamra arar el mo arar. Amen. المساولة ليتور ماتشودا هذا لوت المستريا كلول بروت ترغال الملي مغدور الملي كده الال توتاو بوكلو تيانغرا مغرام إتوت أكتي الموت لما كلات كترجال دير غملة يجل رافل تيجت سالولا بالي هالسوم دير غملة دير غام موات تيجت ترغاو دي موتان المرتة مسالة موات تيجت ترغاو Uspetial te alebok recognize tirgel sponsors mar donors el mertial Longerul Demok Festival. Aringia Taiwan Embassy, Republic of Palau Government, Palau Visitors Authority, Vice President Udu Sangbao Senior, Madrangabu Tamir Mangsao Junior, Senate President Hokons Paules, Ngaraard State Government, Delegate Gibson Ganay, Governor Sharp Saguma, WCTC, Palau Water, Globus Enterprise, Yokohama Restaurant, Rock Island Cafe, Palau Curtains, Cyrus Sweets and Merchandise. Vastria Klol Proto. Oedo do top da ticket tergide padungwa first drawing tial ngil mercia madangabugd Homla otop da ticket tergmiu ngagi dingel mo price sell first drawing QFXL Bluetooth speaker. Okay, winning number 343-068. 343-068. Congratulations, later Matsuda. 342984. Three four three 062. Oh, kita winner. What's your name? Shaylin. Where are you from? Alap. Three four three 071. Oh, kagid. Girem low ice rank claim. Mok other gear yang rakot tel suamel arm. Siam low ice self mount ang claim other gear. Nga kangkla ka lime, nga ka adramel kayo. Okay, sulang congratulations. Elai bodo olingitrar adra banda mabol
البسكيدة تبلورا لتقل ظل نتر أدرى بند متمسكيدة طول لتقل تلقي behind the program الجديد مدي بالبسكيدة طول لتقل غوك بضو لما المرسل after program الجديد سلام. Hello. تتويني الأذ النيدي الأذ أدر بلاو مالوبن. So we need volunteers, 20 volunteers to taste and judge the mock. 20 volunteers. Di ngidi al-adal ngatial soal mo volunteer asbel mo volunteer di tirigel members ra dil ngabugo da dial sabarir mo judge. Ya kita igel mo prizes. There's the first place and more third place. I mean, fifth place. Manggel mo first place at $200 cash. Second place $150 cash. Third place $100 cash. Yeah, fourth my fifth gift. We need 4 more volunteers. Those pair al mutal 4 volunteers. Tiragal ngatang 16. Those pair are 4. Kung kita Mr. Hobson. Hindi akan nga buko na mata disqualify. Tirakar ba arira direkal amirula ikal Demok. Okay, ngari nga budol ngatial ngarsel pakarsel budra adra alap tiasel gender-based violence. Dirigel first el 15 adal mo or sel budang maya free internet cards. Tiasel gender-based violence. Seguid el orange el budol ngara tilal mo budol a playground. Batirigel first el 15 mo visit rabudang maya gel free internet cards. Komong ogera question el mo madenge jadi bol mo mala internet card. Tia dia kalbudra PNCC. Toktang tamlamo enough for churches. Tamlamo 20. Okay. Uling itra kaloreng rarbek laaden tilgibel makloy kel gobe magal daigal de mogomong. Kato uling itra kaloreng mangil. Mutal announce ay prices ra ay gal de mog ay ngari ay 5 lolgang al de mog ngarsay. Selmo first place ang $200 el cash. Second place $150. Third place $100. Ya fourth ma fifth place ang nga gift el bolngay. Tia ongit el mlara tirgal audience el mail mura lori en ma toktang. El komotang al ma clear tirgal chats mbodo dengay. Makita al grabaya se mang algo tirgal audience amal soril mo dengan clear chats ma after pod hour the prices announce ang clear chats sulang. Aktil mutel lomaklat kang ngar budra tirgel other hospital ngarsay el chegarwa high blood masugal man sa mil mo check out ringi sa gidel ngarsay tirgel low bay la blue to okorsel klol blal ngarsel bak direk ngani sel tentol ngarsel mrura display ra demok so mil mong omeserngi direct al mutal lulaklat tilget tay del children's booth al ngatiang tamrula face painting ma coloring activities mam check ay gidel booth say gidel tentora gender based violence ma direct al bom check ni e mal bato ka ungil otru ngatiang mamaliwek al lomes sa ungil magit bom ara kaliw ma amaliw. Masel group para rere kabudut tira ngarsel somewhere in the back. Agiru amomra la igal budul lo mesa igel lotrulir guko ay sergi del wasengara otrura igal bud. Didolngitra adraban temal qadi meskida tara litakle wal qada mengir tel tasting ma chatting.
Kuabes sila kami Rokuy. Happy Demok Festival. Wala na tarak lol ora ay bibyo Salvador liwak karanggi hekarati mga mo Ngarot na el meraw limang lol nga Salvador lang bugade Masra aksel dukal ba le ore daraida Pangat lat sel doli derangi me kumara belura alabe Nadal mil mera buda kaliye lom mesara madala bubu Awal bangaleng alol bangaleng me kumara darabiye Para tu elungileten do ora belurang esa Ese betanya maulap ta nung nilakalagal tele Selo me serang kaklaya so kolam lako sugasi Mangarala na tarak lolo Muldi mukrang gaklaw Salvador liwak karanggi India kaung labang ale Narot na el meraw limang Lang nga Salvador lang abukade Masra asel dukal ba le ore daraida Kamangat lasel doli derangi Bumara belura alabe Nadal melmera buda gali Lom mesara madalang wabu Awal bangaleng alol bangaleng me bumara darabiye Para tu elungileten no ora belurang esa Sebetanya maulap ta nung nilakalagal tele Selva me sarang kaklaya so kolam lako sugasi Endi selva me sarang kaklawa so kolam lako sugasi Yang kakatian ngartial wanagel local vendors. Martirigel adala mesel dakalo dangal kaun sebab melo otangkle meu aiso setyang budriger. Okay, ang ka Freda tiabudra Ngaraard Elementary School. Ngara ko ramok tetial fundraising budro kami rel alsil. Ngani ako lor kami. Aji ko di nemrut tial budra mamara Ngaraard Elementary School di sa mamar fundraising kirela ko trip rangal ka school sel kim ko mora orior ora kim mora mungger.
mga rakora diri kang aningil otruli akoten meng koran man mesel del amla mo ba. Okay, manem siya kadra tutaw, manem siya sayol tra tuta gime mal din ko man nepto kala adal me men dim na tutang ko man ne bakrus tamagit. El ang ngarinya okokol bobay, mamisya na din kang ngaringi. Boy lel ngais, maosusi. Ngaria plate ka man $5. El red rice kimchi noodle, chicken ang alsel mahatok. Pickle egg, local homemade blawang makugis lang ayaw. Asis kabam, hotdog, aloy talwel, nganya tet, nganya okul, nganya kabuy, bu, ausra alsel $12, engel dia ka okul $10. Dili ka nganya local herb, balgi maltararni, sel dula sel kong asamela ka tu, mananganya kwasang asamela kaming. Tudala, tiya malungil doli manangil yang malungil lagi dinirigit. Dire kal ngarangya marad al 150. Mangul mangarangi, amadal tu, kanggum, madamo kal jakalawal ngarangya tel, asorte del soda maral. Yes, mangalya kanggum, memang maklolel kanggum marang kaklaw al 150. Kumaran masulak Ebem supporter ka mama, agyol taka orang ngalagay Ngaraard. All right, man masaw lang Ngaraard Elementary School booth. Please ebong mem supporter ang Ngaraard School. Giru, direct announcement tam lamorngi last start to sell demonstration ratamok. Kita giru lungar se mendirek kal sebe elmong mesterire. Marokul adal sorry lo mes sel telet tele la sel demo ratamok. Amral mor se gidel budul ngar se tirge gidel mu mangatmok ra omrelel. All right, yabitara Ngaraard Elementary School ang nga Zairi Sweets. Hello. So we have some bubble milk tea for $3, caramel latte for $3. Dira nga macaroons. Ayan. Macaroons is $6.75 for a cup. They also have some pastries. Is this garlic bread? Garlic bread, as well as custard bread, toasties, coconut bread, and chips and assorted drinks. So if you're looking for something to satisfy your sweet tooth, come to Zairi Sweets. Dira kal nga rula la Zairi Sweets. Ali, ngin 12. Tiang ral pudro kami. Tialbudur ko mama o nga hangkle kastay singa chairman sel atraw do ko mama tialbudur ko mama budra re a otro la mamle frita da maluy tulwel mal limlo kaiso olgal le mga frita da ma ti aluy tulwel am udia ka moro do miu o mal misula aluy tulwel $4 mal klo a bol. All right, pong-ebem tsaka rarereg. Yabitara po rarereg ang nga Tatis Food Hub. Tatis Food Hub, ultrawa, dirakal aluy telwel, $5. Katsu bento, $6, as well as the chicken burger, labanggela onion rings for $10. Sabakal interview na ko. Okay. Alim ngin 12 at angklem. Tatakoy. Tatakoy. Mtegi na pudar kara Tatis Food Hub, ya. Mga rako ramrar al otruliw. Elam la malip la fritara dengan niya aloy tama chicken katsuma burger. Right. Mansumangan niya adat soril cater makaral contact raw. Sa mildi contact ra den nga kal 488-8525 or social media al Tatis Food Hub on Instagram or Facebook. Right, kumran masale tati. Pongem tsaka Tatis Food Hub, dira nga chicken katsu bento, madira chicken burger with onion rings. 343-128, calling once.
Calling twice. Oh, kaya kita possible winner. 343128. Alright. Ita ang claim mlargel may. Ngaraard sincharinga na oriol may. Okay, congratulations. Next drawing. Tirigel lululdur ang akalmak mong settle surprise. Settle surprise sa next prize rigid. Winning number 343018. 343018. Calling once. Twice. All right, congratulations. Can you tell us your name and where you're from? What booth? My name is Sunny from the Cyrus Street. Congratulations. Okay. Giru nga rin ako ra PS. Giru offline matulungit adrabangan tamal balbas kita awan ra litakle. Dahil so mga nga tama by interview ng maasan ngartiang kayo do koraman na share to teletele magel ko experiment ning ilopeng kala Demok. Okay. Maging artial budra Demok 101 ding arbitra budra alab ma GBV. Yan maas material ada kalotong alakaw sabam lo tangklem. Nga kalisa hideo sa ngalgara nga buo de kerabetanya. Right. Munta utsis aklaw marula Demok. Akmlege gare di ulo mesra dala kal marula. Makti ulo mesra ngil marula sera. Mol moklo mera high school modiak. Mol tiay gidel. Kuk maldir ka klak lutel mera. Aktir kamlar ore mustatel mutel maruri. Mendira kal dinga kal. Aktinga kal maruri nge mangan maningi. Luas yang ungil, lesel karmi luas yang ungil rar adarokoy. Ma elado mesaigal lela dait ngani agora specific lela dait dos pengi ngel gora abredil ngang Ay sel bodola lela dait ngari gel ardo Michael Gorasmer ay keda dola kada melar sel gora smooth the green gora dirga Hindi akaligel mal baby lips ngel gora mlamot telgip nding madam dem emere adal mo mar. Ngaraygal base ingredient dos pen marula mo. Ale badong orang aramot ti alururing ng aramong ang aramong ti dismo si maldio bangke ti mongura masail me ang aramon dillel diaklo da aladal ti ngura masail me slice ringi ngulayar olgang lo aral mismo si selbol redil mangaringi ti mundi mo ringa oit leus ang ngaringa soril kuklo ay magurs talo ang mangaringa kuklo argong talo ang malube elal ngaring ako kumulo atuna, lubing iwasi. Diyor adal maruri. Ela karteng yung kamle share wasa nga niya ako ra specific time sa blab mlaliadis and na mo ready. Dahil gina dal meereng sabi mo kati mutus mo di say. Sel bol ready mo arsel der meladis, segit sel mo o make taste ring man maungil. Sel bom ready mo arsel der meladis, akadi loyang oswi. Mal dio mesringil telgibel selbolo uleba bebul selbolong at bebul hindi kal bol boel hindi kal bolom ror segi de ka ofra stop di saren segi statal surbergi Mal di sara mobile season tel star di alar adam lama mal arwa garlic ginger sabi mo kara di share sel mla experiment tarakal ko kara ulbar ko mo makararingi mang morning ako ra asira barbecue. Akmilo largong akmle nglaringa. You move here or to the side. Can come closer. akmle one time akmarura Demok nari adalo mo seringi
mak maruringi aku korase kahale ku kururingil korangod hindi malakal sorry lang ni atel makti mlong ma fiber kung ulme mak aku umliangaw yung mail meter be bulangaw mamudul mo mare ke serabol kumes raseng na mo markar kung yak mail me makasang may gelulul ermiso may gel maklol ngilel undi ka tingilawlul ermiso gore malmoklin yung mailo ara alsel ere mongomroor lomroor almol loto bedia maaring abul bula dalul rukung kora roast ang ay mang nglo gel adal mal ngari hase ngulba container ng ilmay si kami armak sesay mak masesel ara ko beng mangar mga umongora amlay ng container ng ilmay 3 gallon ay mang mel ak ispia 3 atial loyang ngadir ka medel mga say hindi nga rin container nga ngaram lang so ekal mutul mo ngul memo ke como mga artia makasendia hindi ki mga ri mang ngilong mang alkong malungin Sige del smoked Demok. Maelat yal moruringi el ang ngara teel ngarinya teel ngarinya. jadi gerem dia ka teel elang dia ka teel hindi igegidel hindi nga ginger ngarinya dim lagi mol ara garlic elang gegidel mal ara dar meladis All right, kamaran masaul. At sumin mom dengel gira la Demok, tetela la doruringi, Miguel kukora kora togunin mo baranggal maasal waseng magaral experiment kukal lalya PSL asir tel Demok, pang emertay del Demok 101. Sulang. Haling just a few words. Komeng aktiswa kalwasek mama kama tial balua maldi mo irar tokol maduol marur tial damo ke kama maruringil kuk ad mesel teletel ma ad ma teletel men rohil ada di sabi rulia damo Alright, kamaran masaul. Au ulaw di grablay, au spela larom, mamakitel kar. Para dalang ok, tokor radalawil, matokor au dod. Anges wangaringi. Mamakadongara 775 Voka. 775-8622. Lakadimluk. Pongemera GBV, Gender-Based Violence Info Booth, ng Artel Vitara, Demok 101. Suman mom dingel gira lagay del services certir, masay del obis certir. Ya ome, sign up pra GBV Violence Info Booth, and sub ngua $2 internet card, then maldita da. At sabi mo ningi regel basyon nga niya PNCC hotspot. Pong emera gender-based violence booth nga niya Silvia Maradal. Sulang. Okay, akmla mertel and tel kula playground nga niya MJ restaurant. Toltra cotton candy for $1. Dinakal nga niya pork barbecue skewers or pork kebabs at $1. Nga niya chicken kebabs at $1. Hot dog on a stick for $1. Dinakal nga niya 5-piece chicken nuggets at $2. Ma $2 at french fries. Dinakal nga niya ilum iced tea for $1 and soda for $1.25. Pongemera MJ restaurant. Dinakal nga niya China Kitchen. Hello. I see you have bento for $6. Sweet and sour beef. Oh, sweet. We have 3-choice bento with pancit, sweet and sour chicken, and beef broccoli. Dinakal nga niya lumpia, ice cold drinks, ngara China Kitchen. Pongemera China Kitchen, ma MJ restaurant. Tim, ngadal amo ulersel fashion show. Adim dela telalbung tamangat mo kartir gaduk marsay del fashion show so sabada lang traban malbis kita mutet tablora alitak lagi kuk moral
Mobudul legal baby rabut. Sulang. Girua amra legal booth. Direct offer el delibera gal. Malsugo mong ngaw ay selpongra otrulan sa mil di gol ringi mong delibera gal yo kam saudod. Oy, Ay, sige. kanya $1 delivery charge. Okay. Hala bas tirat el adraban del bas kida tabra li tak. Sulang giru. Oh plus rapid ST giru di Dak ereng gorada mokfest. flat rate. Sulang. Akti del bar de mo ar you Bakti mengemi edya kango suka Lengol lang aseng asadikan suwali Edya sora Diturabulula Yang yungil basu Eka mama diwantu yara Arul mael Lalwoy ormak mal Diyo magkikaro Yang yungil basu Rendia kamo rabatana Waktiyon tarko Klemol ngoy abad Langi kemarangu Selbol mo Ais magupol lang Alanga Yakuk mo Dito akol malabade Litra Adatal mo kaya ngararamaray Hing tibira Iyo'y salmora Hindi wilbasu Eka mama diwan tuyara Harul mael Loy ormak malyo magkikaro Hindi wilbasu Linda ka mo rabatana Matyon tanako Klemo lang mo'y abad Lang ikumarang mo Hindi wilbasu Eka mama diwan tuyara Harul mael Lalwoy ormak malyom gikaro Hindi wilbasu Lingya ka mo rabatana Matyon tanako Klemo lang mo'y abad Ang ekamarang Selbol mo Ais magupol lang langa Yakuk mo Dito kal malabade Litra Adatal mo kaya ngararamaray Tibira Iyo'y salmora Hindi wilbasu Inyong madiwan tuyara Harul mael Lalwoy ormak malyo magkikaro
Linding ilbasun Lindia kamo rampatala Makyon tanako Klemolangoy Abadangge kumarangu Makyon tanako Klemolangoy Abadangge kumarangu All right, Comrade Masaula Rokoy. Comrade Masaula, Dil nga Bukod Inc. for the second annual Demok Fest. Al-alsid sa nga nga fashion show, luruni tergal-ngal, theme mertira, kaled, angar aled. Michael Bilir, aru Raigel sabadal matigara, balwad, madira kalkora, sample Raigel nga ringi, sumdim laka fresh, tulus pa Raigel kukora props, mrula costumer tier. Bek patingel nga rural lalatu, malaladay. Give me till last finishing touches sa wardrobe or tit, and then we'll call them out. Dati ulaklat kalwas nga ni tel children's booth nga face painting di tada eti del booth sponsored by the Ngaraard volleyball team Rakwam. Future din nga bukod. Cleo Barkley. Gaida rita lelurasis, maplato lelurasis, matil. You was a spark coconut oil on her skin, fresh scent of yellow, ginger on her grass skirt, and a glimmering smile shining on her face. She was the queen of the island beauty. Her true heart, there was the man of her dreams. Morbid romance, bravery and pride. She stood by her side, sang a chant of love. Wherever you go, I shall go. All right, man Masao, la Cleo Barkley. When the grass skirts were the curtains of love. In time, All right, and next el madalagid Nala Dewid. Ang customer ni ngangal kalamal. So, arim trialo, ngan ngay del feathers ng rayun. glimmering smile shining on her Right, face. Nala. She was the queen of the island beauty. Long ago,
Eol. She was modeling a costume of fruits and vegetables. Men makaya hindi na sa badalaw spe amaral rod. E dira kan nga igel ko ranto kubet sa lokong simbalay sa igel the import del yasay ma rod ra Taiwan. Alright, Manmasala Eol. Lang next del Mother Ligi, the kanya Dior. Maori. Bila la Dior ay arura lela tu. Engkal odi algong wan rak klol ngil. Sabi na magtigal ngiram talang armat. Masaula Dior Maodi. Next and mother lagi da Bria. Bria o ariut. Ya platul lang id. Kailangan niya or warwet. Masaula Bria. Next and mother lagi da Justilin, Justino. Abila larura lalami Mamadu. Yang friend Madu lagi. Masaula Justilin. Next and mother lagi da Taru. Sila la Taru arura lalalius. Madira del belteri ang yakai ni. Go Taru. Masaula Taru. Next and mother lagi ang ariw. Pila lang ariw tarura lela frak. Next and mother lagi da Arla. Pila la Arla arura. Coconut. He stood by her side, sang a
Maraming Saula Arla. And next and Mother Ligida, Ambrose. And next and Mother Ligida, Obi. El open season at Temelawel. And ka Obi, ngartiang shogay sa wel. Dakal ninja turtle, Ngaraard turtle. Alright, Marmasala Obi. God next and mother kita Tewid. At Tewid amle loba aldin. Oh. Ngolol talwas ang kanila kal tara madual fisherman. O musikaraan ano kung kami mamukabang ratewin. Next din madalari kita Muse. Tira kal fisherman. Ngartiyan at siya guys sa sawoni. Ali kamal korel lahat. Marmasala Muse. Last and mother again, Ambrose. And kalokong farm mamal. Akalad ang alad na mo kira tikid low chicken farm. Mana mo ring laara langay so. Paise, mall all tayo local eggs. Alright, Marmasaula Ambrose. Alright, sa mamang mga letyal fashion show, this model ask our models to all come on stage for the last look. Last look and last walk. Etyal kalatangar alet fashion show amle sponsoringi delegate Gibson Kanay Marstaffelingi. Oh, makamiti. Medabastira Claude Prot. Sunan atrapan de ito Aigel result tersel tasting ma chatting ra Demok. Magi mamo introduce tirigel le contestant el alzils.
And so the last critical contestants malbera stage. Ngani nga Lisa Hideos, Smerong Stefanus, Frida Harvey, Immaculada Rauld, ma Basilia Temal. Kulit today the 5 contestants malbera stage. ترجعي ترجع ملي غانتستان تريل السيل سيجي اللومرلي لادمو بايجل ريسالت تاميل غار ترجعي 20 judges دي ملي volunteers المو مغارم اوغوري judge هيجي الدمو دولغي ترجع الغانتستان تمتا مرتاجي التنتون غاتيان In the tent in front of the stage, can you get the raffle tickets? Tel contestam lebestra asira Demok. Manetay tayo scorer ad. Ingem lo 5th place. 288 total points sa scoring ni. Amora Game law number 5 287 na total score ni Basilia Teman sa Klolprot. سل لما قدام أكلم خوتنا علمي يوما برايس رقا ناسياسين Hindi na kasi masaya dahil imal MC. Sa Klolprot number 5 Basilia Teman. Number 2, contestant number 2, Basilia Temal. Ngelmlo, 4th place with 288 points. Immaculada Rauld. Contestant number 5. Contestant number 5. All right, Tingemlo, 3rd place with a total score of 318 points. Contestant number 1, Frida Harvey. Frida place 3rd place. Price niya obengela $100 cash prize. Ma-set the blatong. Freedom contestant number 1. Ngelmlo, 2nd place with 330 points. A contestant number 3, Sermong Stefanus. 2nd place prize obengela $150 cash prize. Ma-diral set the blatong.
All right, tinggal momong last but not least, with a total score of 332 points, in first place, contestant number 4, Lisa Hideos. Alisa mle winner sel $200 cash prize, ma sandwich grill maker, madiragal hair curler. Ang sel yori ringi amle rurang sur. Oh. Okay, Alisa merur segi del damo kan la contestant number 4. Hindi rin kan meruler sel ngasur. Ang ngasur sel abardi ladait, lobang ke ladar meladis. Arwa kadetek mal mo tang lilkal. Kalira siak mal lilkal ngalar tang aramo. All right, the man masaw, let it man masaw trigal 20 judges, almle voluntarily mle matasenkora sel soril damo. Ito lang ititigil na award mal borsel ang mga siyasing governor. So the last del group foro Mara group foro labantir contestant. Jesse. Ito lang ito madalut el mastria Claude Prot tirgal contestant tra Demok Festival 2023. Sisi Milom Rot. Tiang festival kami iway. The man blom things. Ali, Ali Maluwi Tasils, and we're here at the second annual Demok Fest. Kartelo Mangela Lisa Hideo Sinyamlo number 1 Ersel Demok Fest or Demok Contest. Mansabamlo ay sasangara ko ramle Yori Rakar El Alsil sa muunlo number 1. Oo, kyan damo ka madimle. Madiom sinile dimle lalay. Kyan damo ka umsindan madimle lalay. Maldim Lele Latay. Tedim na sa ilalal nga rin. Nile hotel aso. O magkal Yori Rakar amle hotel asol. Tiyo Lele Latay. Ayal asol magkatala ibisa ya sa olam. Malpatok. Malawigel. Igel basket na sel 5 talawan. No. Imol swalwal. Magi kareteen makadaw spell. Okay. Pero mo spell yun sa on bread and mommer katen. Igel man timre. Makapay loleraen. Kada katong pagkal lalagay tamaalagan. Loya sa igel. Loya sa igel tel. Loya. I can tell that she's amazing. Mga nguram lawang na piling nga rakaw ra pamatingin wasi kablo number 1 and ali. Akman surprise hindi na ako masisip mo lang. Di ba mo das number 1? Usul tal magpo-film na dali ko ra mo. Oh, mga tiyalo kirtirgal wasi tangaram lecha. Kasi kalila kan niya. No, tulo isa sa ikan chacha trail le Valentin mo chacha le kakaroon Segyo amlay. Segyo by vote that taste. Sige din as all al-amhan la tasting malungin. Seafood mang ay kel as all kamalari ka. Kada mangisa. Oh, tel Kuabes. What way? Ngara ko ram Augustum el second annual Demok Fest ang kurang mga turn out din compared to last year. Last year lahat kora dim lang ako ram lew alel mo kora dim lang salwa ela ang kora mal lemse de tokara de kora mal to activities mal nil Tira kam na ko mas matokar tourism okay. Ada mo sa Demok sa la
first lady na ang state ng magkakasyon ng ili. Malhelp. Right, tanda ka ko na nas pagiging mau eran. Oy, makmal Diyos. Tapi kerdi malas sa malmaruringil. Every year. Kuko. Try ang ud al tele lang. Arbet la di sa irul. Ngidil adal marurigil. Sel testering sawal. Sige. Bala ang puntan mo rin ilong ka all or kablat tamis Kolta. Yeah, nga pa blonde number 1. Alright. Next year, at sugo ba ko next year, kaya ka lang kira every year chance ng dami yung isil at hindi pa mo advice ng girl para next year sel para malula Smoke, I say. kaya tira kalman natry ang kare tira kaluli lo akare Sige dala ng kare. kare powder sige dala ay makangari sige dala mala kal komen ngari sige dala mala kal kare tree ngarapit makuman Tiwat talaga. Di o siya wala bago may salat itim. Ito yung stir fry man. Para ma stir fry gitu. Alright, man masaw la Lisa Hideo senyam lo number 1 Ersel Demok contest al second annual Demok festival here at Kuabes Beach Park. Thank you. Yam langak lekor ka Toy rumak yo gigingale Om di daba kasi o in mora ko sa Makakuktim iske Maru el batiran mo Di mesam dalain mo nga Yelmiyak pagmoka Kul nga lang aktimen Yemler nga kaklangat nga Di sel kung da sortya Naraba ka seloin Nakakuktim isye Yang ngaruin batiran mo Samdalain mo nga Yelmiyak magmoka Kul nga lang akili Emler nga kaklangat nga Diesel gunda sortya Marama ka seloin Kul nga lang akili Emler nga kaklangat nga Diesel bunda sortya Marawa ko seloin Hindi akangot aradi Wati keringilan selamu Marandi ka hutang o bergay Auto'y ramasisi Kul nga lang akili Emler nga kaklangat nga Diesel bunda sortya Marama ka seloin Kul nga lang akili Emler nga kaklangat nga Diesel bunda sortya Marama ka seloin
As a new member of the PVA Ali Pass program, in promotion of the Ngaraard State Historical Site, Obakar Darao, Ngaraard Elementary School will perform a short skit. The short skit is a story of a tragic love between Sure, a woman from Iwal, and Tulay, a man from Ngaraard. High Chief Mother Ngabur of Ngaraard heard of Suret's undeniable beauty and asked Tulay to bring her to him. This historical site was the regular meeting place for Sure and Tulay, and it was there that they decided to take her life in fear that Mother Ngabur would take her as his wife. It is the only known site with carved pictographs that tell this story. If you're interested in checking out the Obakar Darao historical site, you can book a tour with PVA or Ngaraard State. Malungile tasis, etel bo amoreng seringil aldaadu ataram lamarala isal aldaadu urbelaw. Ng aldaada la tulay masure. Atulay amleta raungil sa alaad rang kaklaw rangatel Ngaraard. Masure amira la isal akla bakalel algikareltil rangar alu kal rangadel ngiwal. Arabe kalbigal ngiwal amlo malokoy ang altiringi edidimla kamungil basul. Aisal akla bakalel asure amlo dadali del moradinga la tulay mang malkal maomes rasure. Tulay amor ngiwal. Ya, iltutaw. Kakakla katulel boy girang kaklaw. Maral da kaldo ulal ang kamral klomiyo kalal din. Ngil tutaw yang nga kasure ang nga kartel ngiwal. Yang nga ised mandir ko tutaw yang katumyaw. Kami ba't ng okra o tara ko ay sa isip. Malas magdin makuwin na swag. O nga karilang sa isa marakasa club sa ramla memong. Malas magdin makuwin na swag edidia karolel. Magdim lakal telamadak. Magdim lamaros amal ko. Ikut bakla ke ma omeser kau. Sa kadit TV amongil kaswes sergis. Edaluter mongil kaswes. Oy. Hindi nga maring. Dito TV na mo osyolet. Oy, hindi nga maring. Dito TV na mo osyolet. Maelal melora giru laur era tasils et bodo kapter ragedra ngurit lo. Tandi ngirakaw. Oy, gorak malungit. Madakura le sure ang kora atikol muwes aribeke lagiwal. Mata me kongkong maora giro. Maral hotel ahad pati karingi and maral madu al mga atu. Maral hotel ahad pati karingi maral madu al mga atu. Jalbo alora giro etamo a kabate era osyolir oriom rangulitela. Telo milili ramilamol malwaise matail del siya kaya liliw meelaang engaringi liliw aay samlol da dali del moradinga lamadar nga bukod mangkorak malgil batik mang malgingal mamalara tulay. Tulay amral mo rabli lamang tarong bukod ikurarawan ng Madang kabod, kakatsal marmang. Oy, turtila. Kamuskaw eh nakatoy. Oy, makabok.
Uldo mo kumakato nga rakaw, aswa ka loger at mo. Ay kat toko krireng sang marang mundiak. Makabong. Makabong. Kau kamaran lobeng ke lasure. Oy, klamaral to koy. E maral klamiyak ladil. E da kamawak labagalil. Aktirek krireng sa isen mukmat sawa kal. Aktirek krireng sa isen mukmat sawa kal mesa madal. Omlo talmo kaswe sa ngowel may magisang. Oy, medim olsing agurngak et tumiyak alabamadal. Atulay at masure alutal mo kaswes. Yatulay ako radi balal ko singe lelte ka luwang ramong al ko rasisyan. Tulay, ngaram ko radi balal ko singe. Sure, mal makita runguk radia kalungaram. Amadal ngabuk asolo mes rababam. Olo ko yerang. Tiang model ayok kalangaran mo medya kapla mo ayos. Kom tabi isel lela tamay lel may makusya alasem e kamomar saras. Asure ang mga saraswal we mesep aring irap tulul. E mamare kamong oitil mamiiway walaw iyul rari sa lakarakar. Eng mo mangitak kalmal masum aratulay. Tulay karoti darong geng aluy batang atange lakal sa maklayal dato ura makalakol taduar makaltal adal diakam ubu uba didong remal bataraget madidong arde ela arsa madidong arde ela arsa aledo limara petulel mga pug awa tulel tangare ngari tulay morgobang yak mamilokol atulay amar berep tau elamdal engu abtulul el sukur raswal emrolal moratublay elbli lamadar ngabukodo Ada ngabuk akat chal mermang. ngariga sure Ngarat kura tasong. olo ko yerang ngamo ka ba asal may mereng mga rito ngula Madam- kong irablay Madal ngabuk. Sure ako radi. Gikyong le marsaras. galsak mong marsaso Dimle so lomes ramadal maktil bamadal may. awis sa kayang higal ada oti di mo kodi atulay a ili saltov del mode kamadinga isel ing diptulo la sure amildak pratkul o dosong rabay rang arwaw of mal masulang Del special raffle Amarangal School, elementary school. Mukulit trial ngal ka elementary, trial ngal ka ngara playground. Moran mera a stage kada mo man mar sa yayi del raffle. And nga gift certificate provided by Globus. Nga niya $25 gift certificate, nga niya 50, mga niya 75. At sa amiw los peengin malaya, school supplies na kami. For school supplies only. All elementary students, please come to the stage. All elementary school students, make your way to the stage. Ang mga tigat na kami ra antilay. Oy, sir, ang mga tigat na kami yung kumara stage, eh? Tangklem. hana Ano ko mo kawin eh, mo maarang-aral school supplies. Ikaw, tangklem. Satoshi Junior Scary Satoshi Right. So mo kawin, mo malangaral school supplies, nga ka uspe.
Scissors, crayon, notebook, parang. Ikaw, Tangklem. Kari adalbay. Ano ko mo gawin naka Ngaraard school supplies? Olus, scissors, notebook, eraser. Tangklem. Jay. Ano ko mo gawin ng Ngaraard school supplies sa pamulay? Mula olus, notebook, eraser, sharpener. All right. Sell first. I got my thrill prize, so you gotta listen for your number. Sell first gift certificate of $25 goes to ticket number 343242. 343242. Saka 343242. Okay. This is a $25 gift certificate. Tamora ticket number 343252. All right. Tangklem. Ingi. Katelag school. First. Mga school here. Ngaraard. All right. Congratulations. All right, second gift certificate for $50. Tamal kloludo. Alitia di mora school supplies, 343235. All right. Tangklem. Eon. Katelag school. Suncray. Nga school here. Ngaraard. Kamom arang-arang. Okay, take the certificate. All right. And the last gift certificate for $75. Amora 343249. Kau. All right. 343249. Kamlutel, introduce yourself. Tangklem. LJ. Katelag school. 6. Nga school here. Ngaraard. Ngaraard. All right. Of mansulang. Trigam lewin, hindi Marcel, siya singer ka, what Chessy. Hindi Marcel, trigam lewin na gift certificate. Thank you guys. Makuk next year. 343065. Introduce yourself. Nga kangalgal ako ni si ngalgal ardi ang bardo. Ang adra yulimang. Congratulations. Mlegire de Governor Kuksmiga kora iltel mortirgal dia ka ayurileng. Tirgal dia ka ayuri rapay diwin na igal hair curler. Tosi sila de ang kantamara la am adi gurlay gal ayul. Congratulations. Next prize 343052. Three four three zero five two. Hal kami mo utang claim.
Congratulations. Three four three 160. Tasya yung nakakalkaol. Congratulations. 343-040. Calling once. Calling twice. Calling twice. This way at the wrong way. Three four three 040. Can you tell us your name? Robilin. Iray. Jingpin. Next, el price seguida precision del cast iron, el stop top barbecue grill, smoker. 343-262. 343-262. 343-262. Introduce yourself. Ngira meribang, kira ulimang. Congratulations, Ngira Meribang.
gobur, sal gobur, sal gobur. Ah,